आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुंगनिंगी वा मन की बात की 49 सुबह तांकक ngasi ayu pung 13 da आकाशवाणी की थोंग द संदोकनी मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन हाइरी गमखै की जयनब वाथो कया लैरिबा असिगी वारुसिन पोरकनबा थबक पाइखतपा हौरे अमसुंग नागालैंड अमदी मेघालय विधानसभा मिखल की भोट हयेंग था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुंगनिंगी वा मन की बात की 49 सुबह तांकक ngasi ayu pung 13 da आकाशवाणी की थोंग द संदोकनी प्रधानमंत्री न वा ngang ba hek loibaga madigi मनपुरी वाहन थोक संदोक्तुन तहनगनी मसी ngasi numidang pung 9 da su amuk hana संदोकनी थरुमसी LRS चुराचानपुर न सु रिले तौदुना संदोकनी हयेंगना पाउमाई मार पाइटे कबुई थादौ माओ मुसुंग तांखुल लोन द संदोक्तुना तहनगनी मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन ngarang मणिपुर विधानसभा दा हाइख्रे मणिपुर मसुंग म्यांमार की मरक्ता ngमखै की सयनब वाथो कया लैरिब असिगी वारोसिन पोरकनबा थबक पाइखतपा हौरे राज्य विधानसभा दा तोंगान तोंगान विभाग सिंह की डिमांड पास तौनब खनबदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री ना हाय हिरमसिगी मतांग दा केंद्र दा खंगन लैख्रे हौजिक फाउबगी ओइना ngमखै परिंग असिदा किलोमीटर 10 हेना सांगबा मफम फेंसिंग तौब लोइरे मुख्यमंत्री ना हाय अखोगी इपा इपुसिंग नागतुन थमलबा ngमखैबु मांगहलगा फेंसिंग तौबा हाबसी सरकार असिना कैदौनुंगदसु याबा ngमलोय फेंसिंग तौरिबा असि नो मैन लैंड खरा थादोकलनगा फेंसिंग तौबनी फायर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल की मतांगदा मुख्यमंत्री ना हाय राज्य सिदा हौजिक लामै थाबगी चनबी अमा लागलिबा असिदा फायर सर्विस की मियोइसिंगना मै मुथनबा होनबदा अवाब खुदोंग चादबा कया मायोकनरी फायर सर्विस मॉडर्नाइजेशन की मखादा केंद्र द लुपा कोटी 43 चंगना पाइखतकदबा प्रोजेक्ट प्रस्ताव तौख्रे मसिगी मखादा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमकी मनु हुंजिनबा मफमसिंग अमसुंग चिंगी मफम खरदा फायर टेंडरसिंग थमनबा होनरी फायर सर्विस विभाग ता हौजिक अनौबा गाड़ी कयामरुम लैरे ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की मतांगदा मुख्यमंत्री हाय पुलिस की ट्रांसफर अमसुंग पोस्टिंग तौबा हाबसी हाउस असिदा फमलिबा मेंबर सिंग की खुत लैरे सरकार नदी पॉलिसी अमा सेमदुना मखोइना तारिबा मफम अदुदा यामद्रबदा सही अनि लैनबा थौरांग लैरे मसी अथुबा मतमदा सनहलगनी पोपी थाबगी मतांगदा मुख्यमंत्री हाय पोपी थानबगीदमक मियोइ खरना सेल थादरे हाबसी खुलगी खुलाकपा खरा फावतपदगी खंगबा ngamle मसिदा सुदा यावबा मियोइ खरसु चेन्नई हाबा खंगले करिगुंबा सुदा लैबसिंग असेंबा यावरमलबदी सुगी याना वारोल तोक्तुना मखोइगी मथक्ता अकनबा थबक लखतकनी कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री एल सुसिंद्रो ना हाइरी दिल्ली दा यामलबा कानी सिंग लोइनना फाइ हाइरिबा लोया ngamba महका करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे इम्फाल की खुराइदा लेबा मंत्री की युमदा ngarang पाउमिसिंग उनाबा अमदा श्री सुशीलरो ना हाय वाफम असिगी मतांगदा महकपु मिक्सत थिननबा सोशल मीडिया दा थागलगलिबा असिदा सेनरिबसिंगी मथक्ता मटिक चाबा थबक लखनबा साइबर क्राइम दा वाखत करे थौदोगचे चेन्नई हाइरिबा मी असिगा महक अमुका उनवकीबा लैते अमसुंग पुनकिबा लैत्रि हाइना मीडिया खुथांगदा हाइजनिंगे सुमाइना मिक्सत थिननबा तौरिबा मियोइसे मसी आई खतगी वा नतना पॉलिटिशियन ओइबा अतोपा क्या दसु सुमाइन सुम तौरगदी हेना फतबा अदुमा इमेज फतना होनबा मतमदा अखोई सोसाइटीज ने हेना लानन उगनी अदुना मसीगी पोसिदी तसेना हायकांदा फजतो चनु हायबा मी असि अखोइना थीबा मतमदसु मसक मन खंगदबा कराइदेनो कइनो खंगदबा भामेन तादबा अदुना मसी मियोइसना आइगी करियर दा अमसुंग आइगी प्रजा पुनमक्ता लान मणिपुर प्रजा पुनमक्ता लान उहननबा तौरपनेना लौई मरमदे हंदक आइना वार ऑन ड्रग्स ता याम कन्ना थवा यावना अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मेंग मखादा होइन होनजरिबसे मसी पुनमक मांगहननब होनबनेना आइना लौई ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी नागालैंड मसुंग मेघालय विधानसभा मिखलगी भोट हयेंग थादनरगनी मिखल असिदा नुपी मिरेप 53 याव नुपुन मिरेप सहुम हुंफु मापन लंबा तौनरी मिखल शांति ओइन अमसुंग नियम चुमना पांगथोकनबगीदमक मपुंग फाना सेम सारे मिखल पांगथोकदौरिबा राज्य अनि सिगी ngमखैदा सिक्युरिटी ना ngaksenबगी थबक हानदगी हेना कनखले मिखल असिगीदमक भोट कोमबगी थबक ngarang अरोइबा पुंगजा फावबदा राजनीति दल सिंगी लुचिंगबा कयाना मखोइ मखोइगी मिरेप सिंगीदमक लैजबि थादुना भोट कोमनकी ngasi फोंबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगीदमक हौजिक nganngom किरण लैरे किरण थागचरी सुनी हौजिक सथरिबा राज्य विधानसभा की बजट मिफंग मरी लेनबा पाउसिंग
Minister Susindrona Mangon Sirak Maral Sing Matang the Sangdoki Bamasung, Council Loba Class 12 ki Parikha Manungda, Mahiro Singna Aran Togia di Hybedagi, Irang Tokibagi Pausingna, Nasipongo Pausi, Ayamada, Maroyo Pau in a Pongaba Ure. Sana Lebakta, Exam Center Section Mali Haiduna, Mahiro Singna, Amangata to Alamle, Aran Mamong the Irang Sagapa Mahiro Sing, Sairak Piga the Beneheba, Lup Taruki Wapamna, Ahan Headline Tori. Su Kangbuna Popi Tanduna Miam who Pijarabadi, Su Tokani Haba Chief Minister Giwapam Amasung, Ngamkai Sambal na Manipur Gilam Mangan ba Oina Tokle Haba, Kiranjit Giwapamna, Pausia Sigi, Anisub Headline Tori. Isel Expresta, Migrant Billas Hengalakpadagi Popi Tabagi Sang Hengalakpani, Popi Tabagi Matang Dadi Compromise Tauroi Haba, Chief Minister Giwapamna Ahan be Headline Tori. Land compensation tanba gang khutpu amalaire phaduna serak pina buhana ragane haiba Minister Govindas ki wapamna pausia sigi anisub headline tauri Naharol ki thaudangda border pillar number marphu amasung marphu mathoi gi lamgi che na loidru phauba sambal khadana ba khangan kre haiba Chief Minister ki wapamna ahan headline tauri Note tauge yadabagi mahiroi singna school da landakre mahiroi lup taruk na kandem taruk le haiba pauna pausia sigi anisub headline tauri Sangai Express Manipuri da state asida santi leiba ngamle alternative means Sindrabadi who pijagani haiba yaroi yanadradi su tokpa tabani haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tori lamdam asigi hub sing bio pattern lahosi haiba kendra gi mantri Jitendra gi wafamna anisub headline tori Pona famda Manipur Police na lawriba thaudang singda thagat pa phongdokre hu pijaraga sel tangani hairabadi su kairak pa tabani haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tori Drug ka phariba miduga mari leinade drug ki case ta chenaba mata kankhatloi haiba Minister Susindro gi waphamna pausia sigi ahan bulamai da phongli Huyal lan pauda border pillar gi wathok sing loisina na bohanaga da bani haiba ke ranjit ki wapham amasung ngamkhai da leriba issue sing solve tawna bohanaga gani haiba Chief Minister Biren gi waphamna ahan be headline tawri RPF ki Vice President Nganngom RPF ki Acting President oina thaudang puragani haiba RPF ki wafamna pausi asigi ahan bulamai da phongli Irai bakta MLA humphumangna puksel senglabadi drug muthat pangamgani chenarabadi sugi agreement handokani haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri Imung manung oirabasu drug ta senabulem tharoi haiba Minister Susindro gi wafam amasung International Drug Cartel gi langla langjil putho haiba kada gi wafamna pausi asigi anisub headline tawri Imphal Free Press ta ngamkhai gi se na buwathok thuna waroshin pura u haiba ke ranjit ki wafam amasung IRB gi jamadar gi fall thuna lauthok lagani haiba Chief Minister Biren gi wafamna headline tawri Minister Susindro na sangdokre imung manung gi mei oiraba phawbada drug ki case ta chenarabadi lemna tharo heba Sri Susindro gi wafam amasu pausi asigi ahan bulamai da phongli People's Chronicle da war on drugs ki matang da Chief Minister na police amasung miyam thagat kre su group singdana warning tawkre haibasina ahan headline tawri Sangai Express English ta Singilamda Poppy Pambi Paksana Tharambaga Mari Lenana Madugidamak Sel Thadaramba Investor Ani Pare Darkar Lerabadi Su Pauba Toktopu Yai Heba Chief Minister Biren gi wafamna ahan headline tawri Sanaroi Singi Numita Rajasig Sanaroi Singbu Minister Govindas na Punging Thawat Kibagi Pau Amasu Pausi Asigi ahan bulamaida photo ga konana phongli Manipur Melda Maru Oibangam Khagi Watok Ayamba Loishinba Horakle Haiba Chief Minister Biren gi wafamna ahan headline tawri Kendra gi Mantri Jitendra Singh na I Connect program hawdokre haiba pau amana pausia sigi headline tawri Masona thar Nisil Twil tu amasung Manipur Express tana Manipur Vidhan Sabha nangarang Bibhag Taret ki apun basenpam Lupa Koti Lising Mari Chani Yankini Pan Lak Yankai Humdoi Lising Nipuma Pan gi senpam Pas Tawkibagi Pauna headline tawri Suni Thagazari Kiran Aroibada Maroiba Pau Amuk Pradhanmantri Narendra Modi ki pungningi wa Man ki Baat ki marputra nipan suba tangkak ngasi yu pung 13 da Akaswani ki thongda sandokani Mukhyamantri Nongthombam Biren hairi ngamkhai gi sayena bu watho kaya leiri asigi warushin poraknaba thabak paikhat pa hore amasung Nagaland amadi Meghalaya Vidhan Sabha mikal gi vote hayeng thadanaragani pauloi jare